najbolje u ovom konkursu što je potpuno otvoren, što je potpuno transparentan i što svako može da predloži nama kao komisiji, a mi po pravilima koje je usvojila Skupština izvršimo odabir i predložimo Skupštini i Gradskom veću da najistaknutije među nama ove godine nagradi. Ponosan sam na ovu činjenicu koju je predsednik istakao da je tu dosta mladih, zalagaću se lično i ove godine da bude što više mladih ljudi i siguran sam da ne samo što su oni naša budućnost, nego oni predstavljaju našu značajnu sadašnjost. Nemamo mnogo toga što je vredno svetskih merila, ali Užice je grad koji se u našoj državi ističe jednim urbanim duhom, koji se ističe mentalitetom svojih sugrađana koji nisu lokal patrioti u tom uskom smislu te reči, već onom obrnuto. Vole svoj grad, ali vole da dele tu lepotu sa celim svetom. Ovaj konkurs to pomaže i takve ljude afirmiše i takvi ljudi čine naše spojeve sa svetom lakšim, boljim i ubedljivijim.